Bela Rada igra iz okoline Leskovca. Spremimo desnu nogu. Imamo desna noga gazi, leva noga preko desne. U desnu stranu imamo 7 puta i 8. je poskok. Šta to znači? Spremimo desnu nogu, imamo 1. i 2. i 3. i 4. i 5. i 6. i 7. i poskok. Slobodna nam je leva noga, znači imamo 7 u desnu stranu i 8. je poskok. Tu smo završili, slobodna je leva noga, isto to ponovimo u levu stranu, s tim što sada leva noga gazi, desna noga ide gore i preko leve, 7 puta i 8. je poskok. 1. i 2. i 3. i 4. i 5. i 6. i 7. i poskok. Drugi deo koraka, spremimo desnu nogu, okrenuti smo prema krugu ili polukrugu, 8 puta ukršteni poskok napred, spremimo desnu, 1. poskok, 2. poskok, 3. poskok, 4. poskok, 5. poskok, 6. poskok, 7. poskok, 8. poskok. Kada ponovimo u desnu i levu stranu, ceo korak, 3 i 1. i 2. i 3. i 4. i 5. i 6. i 7. i poskok, 1. i 2. i 3. i 4. i 5. i 6. i 7. i poskok, 1. poskok, 2. poskok, 3. poskok, 4. poskok, 5. poskok, 6. poskok, 7. poskok, 8. poskok. Sada još jednom ceo korak. 3 i 1. i 2. i 3. i 4. i 5. i 6. i 7. i poskok, 1. i 2. i 3. i 4. i 5. i 6. i 7. i poskok, 1. poskok, 2. poskok, 3. poskok, 4. poskok, 5. poskok, 6. poskok, 7. poskok, 8. poskok. Komentarišite koje biste kolo naredno želeli i pretplatite se na naš kanal. Posetite naš sajt www.naučikolo.com od septembra 2024. godine za još ovakvih videa.